الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami hormati Wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Ainur Rafiq dan Firdaus beserta keluarganya. Yang kami hormati Al-Ustaz Is Abdillah, dan yang kami hormati para jamaah rutinitas malam Jumat taklim wassalawat jamaah Tombok Hati. Semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara rutinitas mingguan di tempat yang diberkahi Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa, yang telah menuntun, yang telah menunjukkan dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang ini. Kami selaku pembawa acara akan menyusun acara pada malam hari ini. Sebelum kami membawa acara, kita mulai dengan bacaan umul kitab ala hadiniyah wa ala kulli hadin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara demi acara berjalan dengan lancar. Cara yang kedua yaitu pembacaan Maulid Simtud Darar yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Is'abah. Pada beliau kami haturkan sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلقدرة الله ملائكة جبريل عليه السلام ملائكة ميكائيل ملائكة الأمم وملائكة المقربين كتب من السلم بالقرآن المنصورة وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من خلقت يوم من الملائكة وقال بنا شرعت بين السماء والأرض فقدرت يا الله ملك قال بنا دمع من المؤمن بالفعل ولك قال بنا محمد ولك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من قدرت يا الله مغفرة من جميع ولك المغفرة من رحمه ولك المغفرة من زلد أن يمسنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالقدرة يا الله نبي الله كبر على السلام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالقدرة يا الله شيخ سلطان وصلي الله شيخ عبد القادر الجيلاني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد نسي الله نبي الله آدم وسيدنا أبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد عبد الله سيد آمين رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من قدرة يا الله سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا كرم الله جعل بن المطلب وسيدنا بن عبد الرحمن وسيدنا مسخر رضي الله عنهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد رضي الله سيدنا حسن وسيدنا حسين سيدنا حسن وسيدنا حسين سيدي رسول الله سيدي رسول الله وخصوصا يا الله وسيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت رسول الله رضي الله عنها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بقدرة الله وبيد صعب إندونيسيا وخصوصا أولئك الجو ولقد بهد السنة ومن فتح في هد القرية والبلد ومن خلق إلى يوم القيامة وخصوصا يا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد رضي الله
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالقدرة يا الله وسنة كل العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رضي الله عنه سيدنا وربي شيخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لقد يا الله آبائنا وأمهاتنا آبائنا وأمهاتنا يا الله آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وسن يا الله آبائنا وأمهاتنا وجدتنا يا الله. خصوصا في أهل القبور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد حججنا وحججك من حوائج من حوائج الآخرة بإذن الله بإذن رسول الله وبركة أولي الله وصلاة صاحب البيت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.
ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا من يخطب لسانه يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا إله الأنبياء السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي يا سلام عليك يا رسول الله سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار هدي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك
الشيطان الرجيم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب يا ربي صل على محمد، أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب يا ربي صل على محمد، المصطفى صديق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أحد الورى منطقا وأسداد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، أفضل من بتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، بل بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهان والمسلم بوجود كرامه وإحسانه تعالى مجد وعد بشار خلق الخلق الحكمة وضع عليه علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليه مصر وخلقه وأجل عبيده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا عبد المحبوب فانتشرت آثار الشرافي في عوالم الشهادات والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المال وما أعظم هذا الفضل الذي برز من عبرة الإنسان صورة كاملة تظهر في هيكل
المحمود فتعرضت بوجودها أكناف الوجود ودرست برد العوالم باحتراز التكريم اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجل الحق في عالم قدسه الواسع أجل قضى بانتشار فضله بالقادم والشاسع فله الحمد الذي لا تنزل أمراضه بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة الترداد حيث أورز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجوده الثقل وتنتشر أسراره في الأقوال فما من سر اتصل به قلب منيب إلا بحساب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عمل لنا من والا جل ما شرف الوجود بنور قمر قال فجدا وجمالا قد رق في غصن على مقابلتنا في مجده وتعالى لا عدد العيون في مسند بشرا كاملا يسيق الضلالا وهو من فضل ما قد راد لفدا بشكور وكمالا وسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يرزو الوصف اللسان ويحال في تعلقه معاني الجنان انتشر منه في عالم البدون والنور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم سردنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أزرق الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سادة ورب بها اللسان عما تدبر الجنة من التصديق بها والإذان تأخذ بيم الصدر من العباد قاعده ودلوا على باليقين بسر ذلك الإذان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما من تبليغ لخلقه فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها بالذي تقرب الله بها اللهم صل وسلم بأجل الصلوات والتحية وسبحان العبودية ورزقنا من فعل الكمال وقام بحمد الربوبية في موالي العباد لله وأقبل عليه غاية الإكمال صلاة يتسم بالروح المصل عليه به فينبسط في قلبي ونسل تعلق به وحبه ويتق بها بين يد الله في خصبه وعلى آله وصحبه الذي ذقص وتلقي بقربه وتويله لله الشرف من أجل بوده وحبه فأعطر الأكوان بنسره قرار وبنسيه والصلاة والتسليم على سيدنا
كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل صلوا عليه ومعي بذلك شاهد ودليل اللهم صل وسلم وبارك عليه أما الدليل إذا ذكرت محمدا اللهم صل عليه صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله اللهم صل وسلم هذا رسول الله هذا لرب العالمين
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, lantunan salawat demi salawat telah kita lantunkan bersama-sama. Semoga apa yang tadi dibaca oleh kita semua, semoga kelak di yaumil qiyamah dapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tergolong orang yang almar'u ma'a man ahabba, orang yang selalu orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu mau'idah hasanah yang akan dipandu oleh Ayah Habib, ayah anda Kiai Haji Ainur Rafiq Al-Firdaus. Dan beliau kami aturkan falyatafadhal masykuran. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan kalau berdiri. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa malam ini karena Allah kita berkumpul di sini semua. Alhamdulillah. Sepanjang jalan dari rumah sampai di sini dosanya diampuni semuanya. Sampai di sini dengan sholawat tumbuh rasa cinta, insya Allah bercurah-curah rahmat untuk kita semuanya. Ya, insya Allah semua yang hadir ini adalah kesayangannya Rasulullah. Ya, insya Allah semua yang hadir layak mendapatkan syafaat dari pemimpin kita Nabi Muhammad. Ya, ini gak usah lama-lama, langsung makan aja, nanti langsung bagi berasnya. Iya, udah pengen pulang? Belum? Mau dengar nasihat? Oh, belum dengar suaranya. Yeah. Baik, ayah, bunda, adikku, abangku ya. Alhamdulillah hari ini terjadi semua karena Allah ya. Bahwa tidak ada satupun kejadian yang Allah tidak tahu, yang Allah tidak merencanakan, termasuk ketika kita ada di sini. Ada maksudnya, ada tujuannya. Ini kira-kira hari ini kita ketemu kira-kira untuk apaan nih? Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Au maksudnya. Jadi masya Allah luar biasa. Allah kumpulkan kita hari ini di sini untuk saling berwasiat ya, saling nasihat menasihati. Ini semua yang hadir nih, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan dalam taat ya. Banyak orang dalam kehidupan ini lupa soalnya. Tapi kayaknya yang hadir di sini ahli surga semuanya. Ahli surga semuanya. Ahli surga semuanya. Yang enggak amin biar dicatat. Ya. Masya Allah. Ini ada satu hadis qudsi ya. Ada kalanya manusia dengan surga jaraknya tinggal sejengkal, tapi Allah takdirkan dia sebagai ahli neraka, maka dia akan mati sebagai ahli neraka. Ada kalanya manusia dengan neraka tinggal sejengkal, tetapi Allah takdirkan dia sebagai ahli surga, maka dia akan mati sebagai ahli surga. Jadi masya Allah luar biasa nih, Bun ya. Makanya nggak boleh ngeremehin orang lain, merendahkan orang lain, memandang orang lain lebih kecil dari kita. Nggak boleh. Nih, hidup nih kayak huruf A sampai Z. Apa?
Mungkin kita masih di huruf C atau D, di huruf M kita nggak tahu. Siapa tahu nanti di huruf selanjutnya kita adalah kekasih-kekasih Allah. Bisa? Nih, guru kita Syekh Abdul Qadir Jalani ketemu sama seorang pemabuk. Ketemu sama orang pemabuk. Dia bertemu, ya Syekh, aku bertanya 3 hal kepadamu. Boleh? Boleh. Yang pertama, kira-kira Syekh, apakah Allah bisa mengampuni saya? Saya yang banyak dosa ini kira-kira bisa gak diampuni? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, ya bisa. Pertanyaan kedua, ya Syekh, orang seburuk saya, apakah saya bisa menjadi kekasih Allah seperti dirimu? Syekh bilang, Allah Maha bisa. Bisa. Pertanyaan ketiga, ya Syekh, mungkin gak orang semulia kamu menjadi rusak, menjadi kotor, menjadi pendosa seperti saya? Bisa. Syekh Abdul Qadir langsung tersungkur, bersujud dan menangis. Ya, nangis langsung karena betulan hari ini katanya kita yang baik-baik, yang bagus-bagus bisa hancur. Ingat gak Barseso? Barseso seorang kekasih Allah, seorang waliullah, akhirnya maksiat dan menjadi ahli neraka. Bisa. Makanya kita gak boleh memandang rendah orang lain. Di depan kita kayaknya begini kan? Enggak. Belum tentu. Bisa jadi dia di masa depan adalah orang-orang yang mulia, ya, gitu. Lalu tanya, ya Syekh, gimana cara yang paling gampang, yang paling dekat, salah satunya untuk saya datang kepada Allah? Dia bilang ada yang paling gampang, apa? Tawadu. Apa itu tawadu? Apa? Berserah diri. Tawadu itu kalau kamu keluar rumahmu dan bertemu dengan orang lain, kamu merasa dia lebih mulia daripada kamu. Siapapun. Terus tanya, ya Syekh, kalau saya ketemu Syekh ya pasti saya merasa lebih rendah. Gimana saya kalau ketemu koruptor, ketemu maling, ketemu begal, masa saya harus lebih merasa lebih rendah dari dia? Iya. Karena hidayah punya Allah. Dalam 1 detik Allah bisa merubah nih orang jadi orang mulia. Sedangkan kita masih sombong, menilai diri kita lebih baik daripada orang lain. Naudzubillah min dzalik. Ya. Itu kalau masih ada sombong hatinya walaupun sebesar biji zarah, biji atom, enggak laku. Langsung ditolak semuanya oleh Allah. Apa tadi? Tawa. Jadi ketika bertemu orang lain yang merasa dia lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena begitu agungnya Allah dalam diri kita, dalam perasaan kita, bahwa Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah yang Maha Mampu menggenggam diri kita, menggenggam orang di depan kita. Allah bisa rubah dia, Allah bisa rubah kita. Jadi Masya Allah luar biasa. Ya Bun, ya Dek, Abang, jangan suka ngeremehin orang lain. Siapa tahu nih ada anak nih, wah ini anak nih belis banget, di mukanya ini berantakan banget kayaknya nih, pencoleng, narkoba, kurang ajar pasti. Jangan begitu. Daripada ngatain, nyangka jelek, mending doain. Nih, ya Allah, ini muka berantakan banget, modelnya kayak gini. Ya Allah, mudah-mudahan kamu kasih hidayah, mudah-mudahan kasih pertolongan, mudah-mudahan kasih rezeki, mudah-mudahan kasih ilmu, mudah-mudahan kasih kebaikan. Ya, kalau umpamanya suruh milih angka yang jelek, ada di hati, ada di pikiran, mendingan apa? Didoakan. Gimana? Udah nih, lihat nih amanahnya para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Ketika dia berjalan,
Dia ketemu orang, didoain. Ketemu guru, ya Allah mudah-mudahan guru rezekinya banyak, ilmunya manfaat barokah. Ketemu polisi, ya Allah polisi mudah-mudahan selamat, nggak salah melangkah, nggak menuntut, nggak salah jalankan hukum. Ketemu TNI, ketemu ustaz, ketemu kiai, semua didoain. Ketika dia terjaga ngeliat lakinya didoain, ya Allah mudah laki saya, ya Allah ahli surga, ya Allah menjadi laki-laki yang baik. Laki-laki ngeliat istrinya doain, ya Allah mudah istri saya, Allah menjadi perempuan salehah. Ngeliat anak, ngeliat mbah, ngeliat teman, ngeliat tetangga. Bayangin nih, ada orang yang model kayak begini, yang menyisiri sisa hidupnya, dia lidahnya basah dengan doa orang-orang. Ketemu ini doa, ketemu ini. Apa kata malaikat? Ya Allah, mudah-mudahan ini orang ini mukanya susah banget, mudah-mudahan dia banyak, persoalannya diangkat. Apa kata malaikat? Ya kamu juga. Wa iyyakum, kamu juga. Jadi kamu doa, malaikat doain kamu, doain kita. Ya, makanya salah satu doa yang dikabulkan adalah doanya orang diam-diam. Jadi ada orang mendoakan saudara muslim lainnya dan orang yang didoakan tidak paham. Misalnya nih, ya bunda nih, lihat saya lagi di sini, doain, si Opi mudah-mudahan selamat, banyak umur, banyak rezekinya. Itu kabul. Malaikat doa, wa iyyakum, kamu juga, gitu. Ya, gitu. Malaikat doain juga, gitu. Nah, kalau kebiasaan tuh orang nih, orang kayak kamu juga, gitu. Kamu juga nih, iya. Lihat orang nih orang yang remes banget nih. Doain lagi salah loh, lagi salah. Kamu juga. Ini kan doain baik. Mudah-mudahan ya Allah di duitnya banyak. Padahal ngarep tuh kantongnya lagi tompes. Kamu juga, gitu. Kira-kira kalau didoain malaikat dikabulkan gak? Boleh, ya. Masya Allah luar biasa. Nah itu tadi tuh, setiap ketemu orang jangan ngerendahin. Daripada ngerendahin, mending ngedoain. Doain gimana tuh? Ketemu teman mukanya jutek banget nih orang. Selamat, akhirnya ninggalin dia. Maksudnya gitu. Ya, ketemu orang yang begini doain yang baik. Jadi masya Allah. Apa tadi? Gak usah banyak-banyak. Doa yang kabul apa? Doanya orang diam-diam. Doain saudaranya diam-diam. Ya, ketemu tetangga, bayangin tiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi kita doain orang. Terus doa yang dikabulkan doa apa lagi? Doa orang safar. Bepergian tuh. Bunda, ayah jalan ke Bogor, sepanjang jalan doain, ya Allah mudah-mudahan anak saya, mudah-mudahan ini, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan laki saya, bini saya, doain. Karena sedang dikabulkan. Tadi apa? Doa diam-diam. Yang kedua, doa orang safar. Yang ketiga, doa orang puasa. Ketika mau buka, kabul. Terus satu lagi yang jarang orang tahu nih, doa orang yang mau tidur dalam keadaan suci. Jadi wudhu dulu, mau tidur suci, nah itu doanya dikabulin tuh. Terus doa apa lagi? Doa orang teraniaya. Langsung tuh, misalnya dianiaya sama sesuatu, sama keadaan, sama orang, langsung doa sama Allah, langsung dikabul. Nah, saya ingetin, kalau lagi dianiaya, lagi susah sama orang, doanya nggak usah bales, doain yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya jadi anak soleh, mudah-mudahan saya jadi ahli surga, mudah-mudahan selamat akhirat, gitu. Mudah-mudahan banyak duit ya Allah, gitu. Mudah-mudahan banyak rezeki, gitu.
daripada kita balas dia, ya Allah saya disakitin sama dia, ya Allah, ya Allah, tabrakan. Tapi kita nggak dapat manfaat, ya. Mendingan doanya buat yang lain. Doa, ya Allah, ini aku disakitin Allah, ini aku dizalimin. Mudah-mudahan ya Allah, katanya Engkau berjanji orang yang teraniaya doanya makbul. Aku doain anakku ya Allah, jadi anak yang soleh atau soleha. Aku doain emak bapakku selamat dunia akhirat. Aku doain ya Allah keluargaku ya Allah dicukupkan rezekinya. Aku doain ya Allah diriku ini ya Allah, aku mohon kepadamu selamat dunia akhirat. Gitu ya. Ada berapa tadi sudah? Doa orang diam-diam, doa safar, doanya orang teraniaya. Yang keempat, doa orang puasa, orang yang wudhu ketika mau tidur. Ya. Dan satu lagi, orang yang selalu mengingat Allah, yang zikir terus, itu doanya makbul. Jadi kalau apa? Bunda ngeliat lakinya buat tasbih, zikir mulu, wah ini doanya makbul. Atau sebaliknya, ayah, abang lihat bapaknya lagi zikir terus, doanya lagi makbul. Ya, dan lain-lainnya. Ada banyak orang-orang yang dikabulkan doanya. Ya, jadi Bunda ingat malam Jumat banyakin apa? Salawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 313. Yang 1000 sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Coba. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma. Ayo kita 10 kali. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Sayyidina Muhammad. Allahumma Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikut. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, udah 10. Satu kali sholawat Allah curahkan 10 rahmatnya. Ya, yang satu rahmat bisa jadi itu adalah keselamatan dunia akhirat kita. Jadi Masya Allah luar biasa. Cukup ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Memang ini digilir ya Bun, digilir di sini. Pokoknya setiap malam Jumat di sini ada. Kalau jatah berasnya memang 1 ton, jadi digilir setiap minggu gitu. Jadi umpamanya mau datang aja, Bapak Ustadz, saya minggu depan datang saja mau dengerin aja sini ikut sholat. Tapi dapat beras yang dapat kupon ya, nggak apa-apa ya. Oke baik, kita doa, kita istighfar sama-sama semuanya. Semua angkat tangan, kita lebih dari 40 orang insya doa ini diijabah, dikabul oleh Allah. Semua istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah
ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan kafi mazid rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa lis-sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibin khalil qatil adil jaya wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iftah wa barik wa rahmatillah ala fi ala salatin wa salamun ta'ala wa kullahu wa alihi. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. 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 Wahai Allah yang Maha Baik, malam ini Sayyidul Ayyam, malam Jumat, malam yang Engkau muliakan ya Allah. Kami duduk sini bersolawat, berzikir ya Allah. Kami sedekah ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, inilah kami semua hamba-hambamu yang lemah ya Allah. Hamba-hambamu yang tiada daya ya Allah. Hamba-hambamu yang banyak salah, banyak dosa ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni segala salah dan khilaf hamba-hambamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Allah, beri mudah hari-hari kami ya Allah. Beri mudah ya Allah segala sesuatu tentang kami ya Allah. Kami, ibadah kami, zikir kami, salawat kami, sedekah kami ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan dan terima ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, mudahkan kami ya Allah tahajud. Mudahkanlah kami duha. Mudahkanlah kami ya Allah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menjalani Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam hidup kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan dari fitnah kemiskinan, dari fitnah kekayaan, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dari fitnah Masihud Dajjal, dari fitnah Jahannam ya Allah. Bukalah pintu-pintu ma'rifatmu kepada kami, agar kami semakin tunduk, semakin patuh, semakin taat kepadamu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan ya Allah segala sesuatu yang kami temui dalam hidup kami adalah jalan ampunanmu, adalah jalan rahmatmu, adalah jalan cintamu ya Allah. Jadikan ya Allah segala sesuatu yang kami jalani, yang kami temui, yang kami rasakan ya Allah adalah jalan cintamu, jalan rahmatmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pastikanlah kami semua ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan takwa, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Matikan ya Allah ketika Engkau benar-benar telah mengampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Matikan ya Allah ketika Engkau benar-benar ya Allah telah memastikan kami semua ini sebagai ahli syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, matikan kami semua ini husnul khatimah. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummati Sayyidina Muhammad. Afi ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma afad ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya Rabbal Alamin. Allahumma farij an ummati Sayyidina Muhammad farajan ajilan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, inilah kami ya Allah. Kami mendoakan saudara-saudara kami di seluruh dunia ya Allah, seluruh muslimin muslimat umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, kumpulkanlah suatu saat kami semua ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah, dalam keadaan Engkau cinta dan ridho kepada kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah salawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ikhlasnya untuk doa suratul Fatihah. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan minggu depan ada lagi, bisa bagi beras lagi, bisa selawatan lagi, bisa zikir sama-sama lagi. Dan mudah-mudahan semua yang ada di sini yang hadir, baik yang isi ustadznya, yang selawat, yang datang, yang bersih-bersih, yang tak karpet, yang masak, semuanya benar-benar Allah angkat derajatnya. Allah beri kemuliaan. Cuma semua yang hadir Allah angkat derajatnya. Allah beri kemuliaan, Allah beri cahaya, Allah beri pertolongan. Mudah-mudahan benar-benar disandingkan bersama Rasulullah SAW. Saya minta ikhlasnya untuk doa untuk kami di sini semua di rumah umat Tombo Hati, mudah-mudahan selamat dunia akhirat ya. Mudah-mudahan benar-benar diberi panjang umur, banyak manfaat, dicukupkan rezekinya. Saya yang terkhusus doa untuk keluarga saya, untuk istri saya Putri Mega Sylvia, Bibi Silvana, untuk anak-anak saya Gania Aina Askar, Maria Khadijah, Hasan Hussein, kemudian keluarga mertua saya, orang tua saya yang sudah meninggal, Bu Lili, Soleha, Abdul Ghafur, bapak saya, mohon doanya semuanya. Juga orang tua kita di rumah masing-masing, apakah yang masih hidup atau yang sudah meninggal, doakan mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah selamatkan hidupnya. Mudah-mudahan benar-benar apabila mereka telah meninggal, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya adalah surga sebelum surga yang dijanjikan nantinya. Baca Fatihah 4 kali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bun, halo. Bun, lihat sebentar. Minggu depan kalau belum jatah giliran kupon boleh datang sini, haji di sini ya. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Ada yang selaku ketua acara mengucapkan berlindung minta maaf. Ada taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah,
Pak, bagi satu, Pak. Pak, ini belum nih, Pak. Satu lagi, Pak. Oh, ya. Kayaknya aku banyak. Mari sini. عباد الله عباد الله
وفي أمري قصدنا أمور فشكره عزمه لله وفي أمري قصدنا أمور فشكره عزمه لله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ودانا بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله ومن بالحق مولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله
taruh sambal. Pedes banget. Saya nggak ada sambelnya. Masa ini taruh sambal. Dian. Dian. Tris mana? Tris. Udah bagi-bagian aja. Ya.
Le piring-piring le. Ya, mana bukan saya bu, yang itu anak-anak bu. Nggak ada, saya nggak pegang. Anak-anak itu yang lagi bagiin. Terus mana tadi? Puji, Bud, puji, puji, puji. Antri ke sana. Dari sana. Bu, ibu dari sana bu. Bu dari sana bu. Bu dari sana bu. Dari sana bu. Terus. Bu, antri sana bu, ibu. Ibu antri sana bu. Antri sana bu. Besok datang. Ji, tiga Ji. Mana ada kalau ada orang dua aja. Yang mana Ji? Udah ambil aja. Ada kuponnya udah. Enggak apa-apa udah ada kupon. Dua nih Ji. Sini bawain sini. Ini satu lagi nih. Ini satu lagi nih. Sini bawain ke sini. Dua nih orangnya ada. Yang penting ada kuponnya. Kupon ke Shopee kan sesuai berarti. Besok kan nunggu kamu menjadi badan pertama pasti tinggal. Di sini kosong. Tahu. Jam saja. Koordinasi sama anak-anak. Oh nggak tahu. Iya, berarti Nek. Muka lu doang nih. Awas, tar dulu. Ibu. Ya, ibu airnya diinjak. Awas licin. Aku lihat bu.
Ya, buka aja. Jangan basah. Ya, ada jatuh. Ya. Wah, tahu nih doa buru-buru amat. Yang tua dulu, Bang. Wah, 6 bulan. Cucunya mamanya Ferdi. Iya, lucu banget. kamu batak sekali. Sendal kemana? Sendalnya di sana. Nggak dikasih ini, kasihan nggak dikasih ini. Mana besok-besoknya gitu-gitu lagi. Sama aja. Repot. Ini siapa ini? Lalu Pak. Ada mobil kali. Udah. Belum? Siapa yang belum?
Udah kan? Aman kan? Ya. Sopo nih? Apa ini? Terjadi perdiskusian apa ini? Hah? Diskusi tontonan. Perdiskusian apa ini? Gelar terjadi kesalahan. Maju aja gak apa-apa. Ini ada kupon nggak apa-apa. Jemaah dari Ustaz Joko Suseno nungguin Mas Opik katanya. Ketemu Mas Opik rombongan ini. Joko Suseno. Siapa Joko Suseno? Rombongan jemaah ini loh. Bilang kaya. Ya. Oh itu udah bubar. Gimana? Mau bilang? Belum juga. Ian. Ini tanyain dari mana? Hah? Ini dari mana? Katanya mau ketemu ayah. Nggak ada. Mau ketemu? Gimana Bu? Mau ketemu Ustaz Taufik? Iya, sebelumnya Pak Joko Suseno udah janjian. Terus saya mewakilkan Pak Joko ke sini. Ada keperluan yang mau dibicarakan. Oh, bilang ke ayah. Pak Joko Suseno bilang. Ntar Bu, lagi dipanggilin. Dulu sendalnya kagak hilang. Duduk. Duduk. Ini bukan duduk telepon kok. Ada Iya. Gimana? Kita tunggu. Duduk aja dulu. Duduk aja Bu, Ustaz Taufiknya lagi dipanggil. Pira lagi ya? 250. Hah? 250. Apa kamu? Mau ambil beras? Bukan, mau ini beras semuanya berapa ya? Yang jelas kamu di sini. Imam. Hoi. Ya jangan lupa besok futsal. Awas yang datang dikit ya. Paru, makanya perlu olahraga lu. Paru-paru mulu, rokok mulu lu. Olahraga. Jarang Om. Jarang saya. Tapi kan rokok. Udah seminggu saya nggak ngerokok. Makanya olahraga besok futsal. Awas nggak futsal. Insyaallah. Lo tak ketak kan? Udah gue bayarin. Kemarin udah gue bayarin. Yang datang dikit lagi kurang ajar. Ampun ngap. Gimana 1 jam ya? Bang mau ngambil sendal. Silakan Bu. Datang dikit. Boy. Gue pengen ngasih duit lu. Berapa tuh duitnya? Iya, nggak ada duit. Oh ini ada nih, ada merah lu. Lah, kasih Om. Ya. Set, ada kasih Om.
Salam sama Bapak ya. Selesai.